kinabuhi isang tao, sugat sino sa gabi. Kung upayon gud pagmangno, maturot imadamo, og niyan inidumamo, sugat sa natong tanong. Kay minangnuan sang gugma, gugma para sa aton. Ang kinabuhi isang tao, sugat sino sa labi. Kung upayong gud pagmangno, maturot madamo, og niyan inidumako, sugat sa natong tanong. Kay minangnuan san gugma, gugma para sa aton. Kay ni natong kinabuhi, kinabuhi usala, ug sugat sino sa ngabini, sa gugma kita ginpili. Kay kinabuhi nga langit nun, bulawanan panahon, aton gud talinguaon, an padukoy nga surundon. Aton gud talinguaon, an padukoy nga surundon.